Madžari so po ostrem odgovoru naše vlade ugotovili, da se Slovenija ne bo uklonila njihovim metodam. Viktor Orban je zato v Budimpešto poklical starega borca proti komunistom Chucka Norrisa. Hello, živijo. Viktor, sem slišal, imaš probleme, da te neki komunizari zabavajo. Čak ne moramo se tle pogovarjati, ker posod prisluškujejo. Štekam, ja. Gremo v vodo. Sedem zmerno dober. Ja. Kje je problem? Dol proti morju živijo Slovenci, s katerimi se ne da pogovarjati. Smo kupili cajtenk pa televizijo, pa celo stronko, pa ne moramo neč. Zdaj pa se še zabavajo z mene. Diplomacija pa nič ne more. Jemaš diplomacijo. Sam enih... Morat me zbrcati. No, to sploh ni slaba ideja. Ja, seveda. Misliš, da bi pomagalo? Bačine zmer pomagajo. Pa mogoče imaš pa prav. Ok, dobiš imena in naslove od onih na vrhu popati sam bam bam, pa se malo pogovorite, a ne? No, če so z madžarskega veleposlaništva zaradi Mladinine naslovnice poslali diplomatsko noto, jim mi pošiljamo nazaj ne samo noto, ampak celo diplomatsko melodijo.